Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek-capek daras nawi pangadiaturan baraya sayana. Insyaallah manawi tiasa diri ngabalaan tiasa madah nuku. Iraha urang rek kawas waktu ka tukang mapai-mapai dia kebahagiaan rarakitan di situ cangkuang. Caang bulan katutup mega minunyak siat dua rasa namun ketahenan moal bade pipisahan Tangka camara melindingan angin peting ngaleprokan dunia sa ngurang duaan ngayeuna perpipisahan. Caang bulan di situ cangkuan kiwarita oleh narimbonan carita endah urang duaan obat diukir di nalamna. Caang bulan di situ cangkuang dua rasa teweleh ngalangkang najan urang pipisahan ate masih li anjangan. Eta teh kitu Mbak. Iraha urang rek kawas waktu katukan mapai-mapai ya kebahagiaan rarakitan di situ cangkuan. Caang bulan katutup mega milunya siang dua rasa mengketahian moal bade pipisahan. Tangka camara merindingan angin peting ngaleprokan dunia sa urang duaan nayeuna bet pipisahan. Caang bulan di situ cangkuan kiwarita oleh narimbonan carita endah urang duaan omat diukir di malamna. Caang bulan di situ cangkuan dua rasa teweleh ngalangkang najan urang pipisahan.
ate masih li anjangan. Caang bulan di situ cangkuan, kiwarita balik narembongan. Carita endah urang duaan, omat diukir di nalangan. Caang bulan di situ cangkuan, dua na satu boleh ngalangkang. Najan urang pipisahan, ate masih li anjangan.